Ki noyalam jongka seng ki samla puli ki badon hapo ke Shatri jongka North Eastern Hills University Student Union. Menta ke singi ke shitarik yayong aja apusan kila lej ban yakendu ya ke menteri badai pej ya ke tenat law ke Dr. M. Amperin Lingdo bat IT ru ya ke dor khas bakan tuklar lem halor ke ei ke balajia hapo ke skul ba nihu. Habakren kilat patai kubor nakaliang upresiden ke nihu su usamla sandi sotun uloong bakan nihu su bat ke KSU nihu unit kala yakendu ya ka kong amperin bat kumjuru kila dep ban yakendu yu uba AL hek ubadai menteri ke sorkar jela ban pinsngo shaki ya ka jing ke baki yakendu uloong bahalor ke jing shimti jong ki arngut ki professor ya ka shuki kumka professor VC jong ke skul ba nihu shillong bat tura campus ke union kamdan ke jing persha ya nuru hindrai ke jing persha ke dei halor ke prosedur ke jing thong yaki kalong nadu usnem baladep bat kamlong ke babiang hakaba ke sengkala kentat hakito kipor shushu usamla sandi uloong baki lingwa ba kila shimti ya kani ka kam kumki professor VC daga ba phai biang shakaju ka tarik ka baki yo ka shiti pila ihi mentah kesini nagal yang ke nihusu bak ke KSU ni huinen nilai wan kundu i madam amperin hakaba nagal yang ke jungi nilai kundu iki ki cabinet minister ki ba fair haduk ba nilai persang banwat appointment ru UCM ti yak bam tahi ke schedule kadang tai hakaba ki ong bagi sai kundu ki knyat sngi ti nagal yang ke jungi ngin nang wat persang wit banwat kita appointment banyak ban kundu hadu yulat buat kumju UCM te hadu mentahi kajing kundu jungi de nilai kundu i sir alhek buat kumju i madam amperin bat nyala airu ya kini ke merendam entah sini ke bayi dia kacing juga skul bak nihu te kumbo bila ihi nak yang i wei professor ila shimti kum tai provisi juga skul bak nihu bat so i wei ru ila shina nastisha tura ila shimti kum i professor juga nihu tura te nakaliang kajungi ngimdan persa ngimdan kata kajing persa yunuru handai kajing persa jungi kadi halol ke prosedur te kumbo bila ihi kajing tungi ila tung narum cemsnam daga prosedur ka bambiang te nakaliang kajung iru ila kentat aku tu kopor te mata bali bat ngilingo ba ila simti kay kini ka kam komprovisi hakaba i refer ka tu ju ka dia ka ba iyo tu sti mencemsnam hu benai ru ba te nakaliang kajungi ila thok sti shu sa ministry marma hakaba ngila ya question you ministry kumno ba la shutung i kam ko no prosedur hakaba ngili kendu i bat nakaliang jungi pensngau yang ba na ministry kila ai kata direction re ngila ya pan e kata ka sti na ni kata jingshai habide bat kata jingyo ka direction jungi na ministry re nakaliang jungi kim shimlala ban produce ya kata ka sti na ni kanunu ko kat kasla ti nakaliang kajungi hi kata jing persak kam di hiru ye nani tai professor natura bancim ta provisi ani kajing persak hi kadi halor ka kajing bambiang kajing tungjung i claim ko proper procedure claim ya na ka isi claim ka nu ka jing recognize hadu nagi stakeholders barakhai tu hi dia agabani kong hi nakaliang kajungi ngilai thok kan ki stima merendam ru ngila ai shikini ki minister ki ba fair agaba ngila wat appointment ru ya i sarakam ibari education minister agaba menta idong non nongba Delhi te nakaliang kajungi ngila syu kren verbally hang tayo balale batu ngila pha merendam i rimba ka WhatsApp te kini kinjat si bansuan se de la po shlong insa kundu ni te nakaliang kajungi ru insa ra ni merendam bat ngin bensong kini jingi bat kumjuru habi dia begini kabinet minister berkhidmat dengan persang macam banwa kita appointment bat dengan pensengau ke jing skul ba nihu memplai ke skul ba nihu mata kalanang tron kam tahu visi di waktu ipor balalet ni iba don visi in charge ti kalong ke bayar nanti ndri mata le si ke jing jung new shukla banong banbu di provinsi le si yo penyat mu station nombor Delhi national nombor Delhi nani negeri BB state ti nakaliang jungi hi kalong kiki bangim ni persak ben bat ngim num pedang ada myat kat ko prosedur kumbo pilai hi hadu mentaru kani ke komiti kampancep la ai kata report ke jungki ti nakaliang jungi ngan thok stibat ngin pancing sai ben national ministry bat kumjur ngin rak kani ke isu syaulat bat kumjur isu siam kini singi banwan pilai kani ke isu bangilai kun kalayat sekisan benai kalajinga sekisan benai ganti hakaba padan ki ru ke jing shim initiative
long haga jingpet tingin pat i gnu ke initiative nak state government ti nakal yang kejungi ke jingwan kendu ikini cabinet minister kalong ban biang ye kini ban pen i biang kini ke jing sham ke jing e ke jungi jegi stakeholder jeng university jeng nihu shakini ki cabinet minister hakba kendra bat ken tsau show minister chief minister bat kunju ulat jeng ni ke state ni ke celah jungi kabut kemulung mata nak kalian saya menya ke jing thum i ngimdan kanu no jing ngimdan kanu no jing thot inu rubawan kita provinsi hande ka persdia kambiang te nakal yang jungi hi ngi super sa ka ta persdia ladiwan nak persdia ka babiang nakal yang jungi ngilong ki bakulut ban piang te tong tahi nakal yang jungi hi isu persa ba ka persdia kampat biang kita ki persija ba ngai ngatrai kum bapilai hi ka sti na mention ti kum juru habedi ki stakeholders kum kini huta ki metaru ki lai persa hajing thungi i kawi hi gadau ka diba khamyat na ka isi ti kum bapilai hi macam snam kula persang man khat ka isi mar hadin ka jing syatkan jungi andai hadin ka jing desktop no ka isi meeting ti khamchem layo syu ban pas ban ong ban appoint i kum provisi andai la syu notify claim ka ta ka jing pas na isi meeting ti na ka jing ka jungi hi long hagatu poru ilai i bai impediang bai suthu hi ba kamde ka prosdia ka babiang tinggi lingo ia ka pamta pat kunu kini anu profesor kala pedang kum provisi andai nak liang jungi ngin skambe banong ba ngim no pedang bakam de ka profesor ka babiang ka prosdia ka babiang